Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kador prasnong jong kasnong penthor ba shlong kala penpau yung jing skungu ke bakraw yu MDC jong ka maukar penthor umkra uba pensngain NCM ubala penyo jing arab na scheme excluded area jong usnam arja khat phra khat khandai jong ka Khasi Hills Autonomous District Council manchna penbha bat ban airong ya ka penthor ba community com sports complex Hakajingalang pelipat ba biang sa hisian yang ni giyang snong baladap snapen bah hakashpotrik no para arjar arfuar la sakhilang do ba pensngan NCM uba James Marvin Parian ubolong MLA bodem jong penthor umkra constituency kinongket kam jong snong penthor umkra bat kiwi disebut nang ba snong ba dia berat dia bodem jong umkra di baro snong ni dengan setiap snong tangga dak nak dapat juga wan berbahaya ketika indoor bar ban di tengah dengan nak skim excluded area ajar kat praga kendai kemudian bu pralak tika di ke blok aja saya sah di kena sport disebut Setiap kebangunan, biasanya ini ikhlas sebelah driver. Ketika World Cup di mana KP World Cup kan, saya yang nak hitia. Jadi, dia tak menuju lah penit dari mana tahu poin ini. Sebab kata ni tiba bikin langgawan dia, ya, mungkin lagi kita, langgawan dia. Dia kembali suatu, kasi kenduk kejungi pemerintah kalau langgawan beriang mah, kita kejungi kemudian juga kondisi, kita skim, kita nasional kayo. Thì thôi cái chương trình giáo dục bên này chúng ta apa one key development trong học học như công ty nông sản nông quản lý ta hi và one key development một cái lồng cái tôiอย่างนี้bagi lah lengkap jadi mau kita mau bagi keren sepang kisamlah jadi singam desu samlah apa dan lagi jangan produktif mereka masih berbendiang demi cepat marwa yang suatu kikun samlah jungi hari ini buat kisai dan nompet nak kami, but kumta naman sira bagan shimmy kata ini kelingkor, alis mah ini pol kerja ini, kat tu kan Islam dan se, mana kat tu kan benar bagan bini ki kelenti menyalam ki, kumangi suatu mentale, kisamla ki mak shibun ki cengek, kumta ke jeng kedu kam kedu jam, bun kisamla mta ki menut beli jeng brem ki shop iye, kadang mta ki don kam dan jam don nak tirat nanti. Dan di nomor keempat kejungi bangga ada keempat dari sekolah bah lelang kalat nanti kikun semua kejungi buat kunjung lagi nom kita musnong bah pipi nom kikpa nom yelam mensteng crowd lagi kemangi suatu mentale kerihi buruk kau lagi mat harta kecil sate suatu atau drops bah nilai asal dikiri orang pak dikiri ustad kibat kadang sup bah pendim penduduk cai dia nom ban dia drops Situ ada benda macam ni. Renovate lega komite hall jom yang ni, dekat dalam kam shisha kilang shushnong tumbala lam khamat di present kesan samla bagi samla oshnong dalam kam shisha bagi kam liba seliu harga jini ya itu jom ki samla dalam dan kumpulan khamat kita selain lam ban pha ban iklan ya ke komite hall kita de boy lagi lat nanti bila ban advan di samlam ko ban pelong yang di hol ko ga tinja itu game lada la ni request di non macam ni bagi nang khapan ha shu ban pli di ko ro ki lat nanti ban long yang ni macam ni bahkan tinja ibu yang ko la na nanti lagi tinja besiu tiba kendra yang ni cukup ban tekun ki senglo kumi sukhya shibun abai keren shitham kataru tebat ni kerpat hiru kumiki rampa shlong badan tang kat bani hamnya lakin shikya sungdai chuyện đó là chuyện bây giờ comment là thì
So tenak menyimak kelakon kuning. So si kalau bahkan ni community hall sedang mbak atau nyawa prasne macam. Si por haru kata makan long kuning. Katar tempat long kuning. Tempat dia ni. Kini lakon kat long ketika Krobro Hotel. Kalau selang laikau senem. Yang mentau senem dan peliaga kota kaki Jainta Hotel Vivanta. Jadi kan ni lah dia buat Vivanta tu. Satu musim life senem. Jadi hendak itu meleleh telah mengenai lah teman sebenar. Memtaki porni dok kami community hall. Undang kau way konstitusi Hasilong. Naikkan iwe sebab di Bampakdon Kaneka Indoor Stadium, lengkap community hall kam Indoor Stadium. Mereka menyelek kai sama kena kisong kurim kawai dawai kisong kami community hall. Jumlah kerani long kubiru mata ki kena samla di kiat semua balik Bampakdon kejaga kinya kenduk jambil kinyong lupor. Di mentaki skim ke sarkar ke maupun ke bawah meeting berkumpul mentaki injection ski A ski ke community hall ke bawah dong kam buat ke bahaya di iwe ila ontan nak seng samlaba tang di bawah ski dengan nasional ko senam di sibul lalu senyan nasional Bengkat kiri dalam nasional kuat dalam nasional seperti dalam nasional. Kanun nu skim kum MLA yang kuat kawan nasional. Jadi mun iyo ini komiti hall limba tinggi MLA skim dikat membuat urban department hotel hotel. Bahal nasional menteri kita kemudian anak sana lagi menteri kalau perlu saja tinggal atau pun nak nak kita berjumpa dia nak terus saja tinggal jadi train lah train nasional kemudian dia servis nasional kembali sepuluh di itu perlang ini di Lumbu Keluar dia lengkap di nasional ini lengkap si long ibu di kedin dia akibat kalau meski di lain iwan banyak struktur di sini di bisno di jasno di khampa di dalam bisno itu dia takkan di juni di kawin di dalam mungkin apa sih ya Ibu sekat tu kalau ada yang gitu ni, nasional tu, dan orang skin tu, itu kami semua maksud. Lebok kalau bangi, itu dulu di sana. Kami buat ini itu dia orang si, ini kami di sini. Tiga. Skin meningkong yang diikuan nonton tak kasih. Berkata kalau mengi berhad meningkong. Naga minta kalau ini kena semar ini akan dijumui muslim. Dulu di sini jadi kamu itu Krishna. Jika kita bersama ini Sultan Sibun beliau senang bikin orang khidmat yang kajian kam berwarna yang kajian semua Sibun di bagian periat balong bayi lah saya inong sedang bantai yang ketika hall nak nasional tertolak pengasas Sibun ni yang bawa senang bah nak skim keberit kalau bantai yang ketika hall baladang skim Sibun nak bentar bani oban tit jaga dulu. Apa dia roh dia orang bahasa nama imba lala ban
berkat jengai nam tak jiwit yang jong kasinong tentua. Baperiat imak ban lani jisya dan osmjang yang berbuun di benta. Dan seperti yang dikasih kaji keren juga samna ban don kami di katong ni sport material yang nak terus bersama. Isi pun bah yang baperiat kaji maklo yupinan benda benda snow kaji kami di samna. Hoi ku memisi ngala bersama haji bersama berat. Mana kaji syakri ku malah snow. Di snow tu hi ku memisi kamlong besok maka skim kadika berat. Henry nak kaji dalam kesenong bagi dalam senong bagi sang samla wala kalong berat tu saya magalong manta iya ki kam bapa ulang kan skim memisi ke na report. Katkum kajuk juga dia ke manta. Nyimak banlan bagi don kam ia ke infrastruktur. Ada pikiran ni ke sports don kam infrastruktur. Pikiran ni education don kam infrastruktur kopian. Dan kami ke senong terang don kam infrastruktur kopian. Isutan apa kajing don juga dia hall. Kali rap sipun nak berkumpul sama. Isutan angni bagi begini ki pus artri nak bentar berilai kai ke badminton. Kali kajuk mentang begini ki movable asset nak bentar basketball ibang ila ban shoe install remove lo insondor ba anlak ala betang la ban tulong di ko ni kam di suka juk ke barim to apa yang do paya do bilat ni la ban shoe install but remove lo ada bentar kapumur kaneng ka hall kanong ka multi sports event hall kapag nak organize kinu tambah kumaon ilang wa siya kumaon pada kamton ni kitilang kinong mikmat kinong ilam sino iseng sama iseng long kini minom la ban puisa ringkat barolan nila banwanra ya kabakam halasai ringkat barolan nila banwanra ya kabakam halasai. Kumpul sama juga presiden juga sing sama. Ketika juk kaji lima kaji delay ke drops. Kanong sun ke basir hitam. Henry lagi don ki indoor hall. You don't ki playground. You don't ki sports infrastructure. Ngamong bangin pendu jai. Henry can reduce sibut. Isama jungi kindawan na school na college. Kila pan refresh dia haji playground. Apa ke hall kan driver kita main jogi nak jimli mesin. Henil lagi pun kini facilities hamtam badang lung agak perkat mati yang yo bagi siapa. Penthor na kadang kampun penthor ba kadang kampun ki eki. Kinala katum kadi kejuk minta. Ki footpath katum kadi kejuk minta. Di street light yang mana lagi dong, wajib kami ba musim, persiapan aja ba apa di tam di street light, dan orang susah pusing betul. Nah sekarang kita yang minta, saya baca sepatu lagi street light nak minta berapa berapa way, ini bagi nang yo. Ni apa lah tak ada kejuk. Kalau betul kena ke bangku jam menunggu ke jing selium mendarat sedang selium. Ketika kap setelah siapa senang golfing betul kena. Idang don kam ban bah dan buun ki ki. Dan di kasulong ya don kam dia kajing ya trai. Ya komunisi ba ang nakmat haji bersang beri la bersang ay belajar bagi ka competition. Kabay sini beri ala kan lihat ni. Mentang la di sunship be itinan ka rong be itinan kumbang ni ba pare mentan bale se ki ba ya tho ki khundu ani ka hol la long hi ban ban kam. Lai tenat padan burombi Bapri beduk banwai hall sau posan pojan kami masuk. Ini lagi IMLA, IMDC, invest maksimum ke skim makanya ketika jingkar kui di kun kejongi. Ngai kumkan yang taruh wai kenat. Menurut kami syuk penang berkat nak kumi. Kita orang lebih ketika step ketika jingkot ini lang baro atau ini trailer. Nak mentakala syai juga pentorba. Kalau syai juga pentorong kerak. Kalau syai juga jelah. Kat pagi nang jam sekmat, inang itu jingkirmen kat sebuah.
Ayo ka kor kelang yar, ayo kam kayo jam kelang jenjar, ka kayi poteng kelang yardo, kelang kam yat ba, basyong dukan bukni jemnak bandi jendi, ka setiap ayo ka kor kelang yar, ngidon kam ban yat rilang rengkat. Barwanra ya kita. Dengan ukuran sibun, budaya sibunnya ini baru akan kita. Terbangnya orang Banyak mas ketrisnom, iri orang ba, tentang baca yang pres, belajar lengkap kalau di singai sibun yang ini, banyak iskam akan kita step. Dan long sisa keba kemen yang hilang baru, bagi iya ke hall, kepala iklan ada baru. Setelah itu bagi don ki MDC baca bi jam 9 bagi sisa rumah. Mafai dengan bagla, lakukan iklan ini bentar bagi sebuah kundi. Kajian trilang, yang bagi trilang. Compare, kembali compare MDC, compare kita mbak Armashnom, dia trilang kuai. Nak bentar kalau syai, jog bentar mbak. Ditangin kita makan dia, beli si bunyi baru.